Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 3 Januari melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Di arah Kupiansk, lebih dari 40 personel Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 pikap angkatan bersenjata Ukraina AFU dimusnahkan. Kontak senjata di dekat Sinkovka, Ivanovka, dan Brestovo, wilayah Kharkov. 2 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dimusnahkan di dekat Novosyolovskoye dan Tabayevka, wilayah Kharkov. Di arah Krasny Liman, artileri Rusia dan sistem penyembur api berat melancarkan serangan ke-4 detasemen penyerangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk Novosadovoye, Serebrianka, dan Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk. Musuh kehilangan lebih dari 120 personel Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, 3 pikap, dan 2 kendaraan bermotor, kata Konasenkov. 1 kelompok sabotase dan pengintaian Ukraina dimusnahkan di dekat Stelmahovka, Republik Rakyat Lugansk. Secara total, juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov merilis 355 pesawat terbang dan 199 helikopter, 2.807 kendaraan udara tak berawak, 399 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dinetralkan. Termasuk 7.382 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. 967 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS. Juga 3.768 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 7.900 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus Ukraina. Militer Ukraina per 3 Januari melansir 750 prajurit Rusia dinetralkan dalam 24 jam terakhir termasuk 5 tank, 1 helikopter, serta 3 drone. Secara total, Rusia kehilangan 108.190 prajurit sejak awal invasi, termasuk 3.036 tank, 6.100 kendaraan tempur, 273 jet tempur, serta 270 helikopter. Wakil Kepala Departemen Operasional Utama Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov, merilis stok amunisi Rusia dari wilayah Belarusia sudah habis. Presiden Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina tanpa tersisa. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari 313 belum ada tanda-tanda perdamaian. Розмова за сьогодні. Прем'єр-міністр Нідерландів, прем'єр-міністр Британії, прем'єр-міністр Норвегії і ось Джастін Трюдо. Ми почали цей рік одразу з того, що найбільше необхідно Україні саме зараз, напередодні тих нових мобілізаційних процесів, які готуються державою-терористом. Саме зараз той момент, коли разом з партнерами ми маємо посилити наш... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.